ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯒꯣꯔꯕꯥꯆꯣꯚꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ Masi ahanbada lakhotjariba comment asidi Kukjain na tawbirakpani should we buy all mid-range phone or just buy new budget phone under 10,000 adumna haibiraiba si khara matam kharagi mamangda launch tawkiba mid-range phone leibana fagadra natragana hojiki matamda launch tawriba anauba phone sing leibana fagadra haibagi wafam asi aigi oinadi mid-range ki oiba phone sing leibana hena fagani haina khanjai maramdi mid-range phone sing da yauriba specifications sing asi lupa lising taragi makhada leiba budget phone sing da adomna thibada natragana haiba phone sing aduda yauba khara wana thokani aduna mid-range phone sing asina hena adom ya damakta phaba option ama oigani haina thamjari Mathangda lakhotjariba comment asina 24-hour gaming tawbirakpani bro Realme 6 Pro ga Realme 8 kasi karambana bagi haibiro hairiba phone ani asi compare to matamda soidanamaki Realme 8 na hena fagani haijabatai maramdi hairiba phone ani asigi price asi hojiki matamda manana uba taraga su Realme 8 hairiba phone achina hojik anouba phone oibana phone asida anouba matamga chanaraba specification kya yaubana maram oiraga soidanamaki Realme 8 na hojiki matamda chanaba amadi sinabada nungaiba phone oigani haina thamjage Mathangda lakhotjariba comment asina business na tawbirakpani bro Android ki phone sing zoom se 120x 100x poba singsinba yai aduga iPhone sina 15x tagi hena zoom tawba ngamde kaigino khangde haibiro bro hoi adom haibire base chumba wafam ni Android ki phone sing da hojiki matamda 125x pawgi zoom optical na chingba zoom yaurba phone sing kya launch tawkre adubu iPhone na chingba sing dadi 15x kumbagi dagi hena ubapangdriba si hairiba phone sing aduda yauriba hardware ki makha pole haijabatai Android ki phone sing da hojiki matamda periscope sensor na chingba haptuna yamna mak afaba optical zoom mayamna uba phangbigani haina thamjari Mathangda lakhotjariba comment asina liaison photography na tawbirakpani bro video gi natabida photo gi oina karamba camera na hena fagani bro Nikon Canon Fujifilm Sony aduka makha tana miraiba bro MI phone da OTG yaudabra adumna haibiraiba camera gi brand mari asima yamna mak phaba brand ngatani adubu camera gi damaktadi yamna mak picture pumbana maming chaliba Sony hairiba company asina khara khajik engani haina thamjage loinana adumna makha tan hangbiraiba MI phone da OTG yaudabra haibisi masi phone sing da yaubam thoi adumgi phone sing aduda yauriba USB gi adumba port aduda namsalakanda OTG support torongani haina ningjai amadi hairiba phone sing ayamna tawi haina lawjai maram aduna OTG yawi haina adumju hanga sini pakhongju pijari Mathangda lakhotjariba comment asina punsi sinthana tawbirakmani bro aigi phone camera da super macro haina ama yawe mayekti singde Note 10 Pro Max ne aina sinafam khangdre kamaina sinabano ama am khangjaningi mamangi video da su wahangse hangjaki bane yauraktre next Sunday da ngaijaramge nanauna sinafam khangdana tawbani hoi adongi phone da Redmi Note 10 Pro Max khaktana tana topa no phone sing da hojiki matamda dual camera triple camera na chingba loinana camera mari na chingba yauriba phone sing asita macro camera hairiba si yaubga loinana adongi camera gi hardware amadi software da su macro camera gi layout da si uba phangbigani masi adomna yamna mak close up oiba apik pot sing natragana yamna nakshan na karumba pot amada photo kapa matam sinaba matamda yamna mak mayik seng na hairiba phone potlam adubu phone aduna chingsinba ngamba adugumba feature amani hairiba si amutang try tawga yengbinabgi damakta aigi makai dagi so nolokchari Mathangda lakhotjariba comment asina Saicom Prem sing na tawbirakpani bro budget oina Samsung A52 se adum yabra kamai tawge aina hojik sinajari hoi A52 hairiba phone asi yamna mak pare haibatai lupa lising kun mangai gi range phangba camera gi damaktadi yamna mak phaba khwaidagi hena phaba haijabatari lupa lising kun 3 faugi range leiba phone singa compare tawba yariba adugumba phone amani loinana hairiba phone asida IP68 ki water proof na chingba yauriba matamga chanaraba phone amani haina thamjani Mathangda lakhotjariba comment asina Anwar MM na tawbirakpani Realme ga Samsung ga kanani hena fage bro adom na haibiraiba brand sing asigi oina compare tongnaba haibasi khara khajik wana thokadaba adumba di oire adubu Samsung haiba company asigi UI software gi experience amadi hardware na chingba khudimakta yengjeru matamda Samsung haiba asina Realme haiba brand asidagidi matamgi matung ina amadi mayamna pamnabagi matung ina khara hena fai haina thamjari Mathangda lakhotjariba comment asina nauba meitei na torpuni yamba 5G mobile network ki
ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ 4G ꯗꯒꯤ 5G ꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ 4G ꯑꯃꯁꯨꯡ 5G ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ 4 ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ 5 ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ 4G ꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ 5G ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 20 times ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ 20 GB per second की स्पीड अपलोड डाउनलोड चिंब यागनी है क्लेम क्या तौरी अदुबु 5G की नेटवर्क असी फै नत्रगना फत्ती है हौजिक फाउबदा साइंटिफिकली प्रूफ तौबा लेतबना हाइरिबा नेटवर्क असी की मतांगदा फबा नत्रगना फत्तबा हाइबदुदि अैगी माइकैदगी वाफमसिंग असी क्या थमजनिगाय लेते हाइना अदोंगी वहांग असी पाखुमसु पिजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना नाउसा हाइने बिरमी ब्रो iPhone 13 Pro Max अमसुंग Samsung S21 Ultra गसे लेबा तारगदि करंबो ओइना लेबा फगदगी अमता हाइबिरो हाइबा फोन अनि असिगी मनुंगदा आइगे ओइबा मोड हाइजौ हाइबा तारगदि iPhone 13 Pro Max ना सोइदनमकिदा यामना हेना फगनी हाइना निजै कैमरा की मतांगदा सॉफ्टवेयर की मतांगदा खुदिमक्ता येंगबा तारगसु iPhone हेना फगनी अदुना हाइबा अनिसिगी मनुंगदा iPhone ओइना खनबिबना अदोंगिदमक्तसु हेना फगनी हाइना सजेस्ट तौजनी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना गोटी मयुम वेकेशन तौबिरकनी ब्रो पावर बैंक ता चार्ज तौसलगा गेम सानबसी फोन सोप्रो अखोइना गेम सानबा मतमदा चार्ज तौना सिनबा हाइबसी पावर बैंक तगी ओइबा तारगसु नॉर्मल चार्जर तगी AC तगी नत्रगना DC तगी ओइबा तारगसु चार्ज तौसलगा फोन अमा सिनबा नत्रगना अतोप हेवी टास्क सिनबा हाइबसी फोन दा अदुमक सोकनिंगाई मरम ओइरकनी समना हाइजरबदा अदोंगी फोन अदुदा हिटिंग इशू लाकपा लोइना का हेना सागलकपा तारगदी ताहानिंगदबा अमदि थोनिंगदबा थौदोक पोखाइबना चिंबा कया सु ताबा फंगलेबसिंग असी असुगुंबा कया असि तौबदगी मरम अदुना यारिबा मखैदि असुगुंबा सबक असि तौबिद्रबगिदमक्तसु अैगी माइकैदगी नौलुकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदि प्रदीप कांगाबंग तौबिरकनी ब्रो iQOO 7 से फ्लैगशिप किलर नत्रो होय iQOO 7 हाइरिबा से फ्लैगशिप किलर फोन हाइजबताई होजिकी मतमदा iQOO 9 सीरीज की फोन सिंगसु लॉन्च तौखरे अदुबु मतम अदुदा iQOO 7 असि थोलको मतमदा यामनमक प्राइस का चानबा अमदि यामनमक स्पेसिफिकेशन अफबा पीबा फोन अमा ओइखिबता नतना बजेट लेवल दा ओइजबा तारगसु फ्लैगशिप लेवल की फोन सिंगल कंपेयर तौबा याबा फोन अमा ओइखि हाइना तमजै मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना Lion Gaming MLBB हाइने बिरमे ब्रो Infinix Zero 5G सिना अंडर 20K की मखादा लेबा 5G ओइबा सिंगदगी माना हेनब्रा नत्रगना मंगोंदगी हेनबा करी लेगे अमता हाइबिरो होय हौजिकी मतमदा अनोबा 5G सपोर्ट तौबा लुपा लिसिंग कुनि मखादा अफबा फोन मखल मखा क्या लॉन्च ती तौनरकली अदुबु हंदकता नौना लॉन्च तौकिबा Infinix की Zero हाइरिबा फोन असि यामनमक फबा लुपा लिसिंग कुनि मनुंगदा लेबा Mediatek Dimensity की 900 प्रोसेसर न चिंगो यावरिबा अफबा फोन अमनि हाइरिबा फोन असिगी मतंगदासु अकुपा डिटेल्स खंबिनबगी नमक्तसु अइना वीडियो अमसु सेमजरी हाइरिबा वीडियो अदु येंगबा मतमदसु सोइदनमकी अकुपा मरोसु खंबिगनी लोइनला हाइरिबा फोन असि लुपा लिसिंग कुनि मखादा लेबा अफबा 5G सपोर्ट तौबा फोन अमनि हाइना थमजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना विकास एलांगबम तौबिरकनी ब्रो iPad से करंबा जेनरेशन हेना फगे अमता हाइबिरो मसी अदोमना करंबा जेनरेशन न फगदगे हाइबा वहांग असिगी पापुमोइना हाइजबा तारगदी अनौबा लेटेस्ट ओइना थोलाइबा जेनरेशन अदु लैबा ngamba तारगदी अदोमगी बजेट रेंज ता लैबा तारगदी मदुन हेना क्वाइदगी फगनी हाइना निंजै मरमदि जेनरेशन हाइबसी मथंग मनाउ नाइना मतम अदुदा वाटकिबा फीचर्स कया नत्रगना मतम असिगा चनरिबा फीचर्स कया हापचलगा पुथुरपा अनौबा जेनरेशन सिंगना हेना ओइ फबा ओइबना अनौबा जेनरेशन असिना मतम पुंबदा हेना फगनी हाइना अदोमगी वहांग असिगी पापुमसु पिजनी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना सुर करामना इबिरकनी ब्रो iQOO G7 का Poco F3 GT गा से गेमिंग दा करमबना हेना नुंगाइगनी अदोमना हाइबिरिबा फोन असि iQOO 7 हाइगदबा माली अमदी Poco F3 हाइरिबा फोन असिसु अनिमा असि यामनमक फबा फोन गतनी गेमिंग गी दमकता येंगबा तारगा सुसिनबा याबा फबा फोन सिंगनं लोइनमक ओइरी अदुबु Poco F3 GT ना खरा खजिक हेंगनी हाइना निंजै मरमदी हाइरिबा प्रोसेसर असि 6 नैनोमीटर दा बेस तौबा अदुबा फबा प्रोसेसर बैटरी की मतंगदा येंगबा तारगासु अमदी फास्ट चार्जिंग की मतंगदा येंगबा तारगासु Poco F3 GT ना खरा हेना फबना लोइनना गेमिंग की दमकता डेडिकेटेड ट्रिगर न चिंबा यावरिबना मरम ओइरगा गेम सानबा पाबिबा सिंगी दमकतदी Poco F3 GT असि लुपा लिसिंग कुन मंगा गी रेंज ता लैबा यामनमक फबा फोन अमनी हाइना सजेस्ट तौजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना SGM luwang tobirакmani bro Realme 9 Pro Plus se price kayamuk lakke adom na hangbiraiba Realme 9 Pro Plus hairiba phone asi lupa lising kun manga gi range ta leiba hojiki matam asiga chanariba afaba phone amadi oiri adubu hairiba phone asigi design asi adom gi personal choice ki matung ina ai gi oiba lanai wakhalon natraga adom gi oiba lanai wakhalon gi matung ina pamba matung fajadaba haibasi adom gi wakhalon da tare adubu hairiba phone asi matam asiga chanaba leiba yaba afaba phone ama soidana oigani haina adom da suggest tawjari
ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯒꯦꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ overall performance ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯃꯤꯡꯗ 15K ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ 55,000ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯦꯃꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ overall performanceꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ Moto G40 Fusion ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ overallꯗ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 55,000ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ Poco X3 Pro ꯒ MI Note 10 Pro Max ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯦ overallꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ MI Note 10 Pro Max ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Poco X3 Pro ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯦꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯆꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯠꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯗꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ABCNM Group ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯛꯁꯇꯣꯞ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯤꯞꯁꯟ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ under 30K ꯒꯤ Chromebook ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ Chromebookꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯁꯇ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯠꯇ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 30,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯣꯡꯕ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 17,000ꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ Xiaomi ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯖꯤꯑꯣ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ 63,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ Xiaomi ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Realme-ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ Realme 8 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 8 Pro ꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ Moto G60 Fusion ꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Xiaomi-ꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ Note 11T ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯤꯡꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯖꯔꯨꯗ꯭re OnePlus Nord CE2ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯗ 8 Generation 1 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ 888ꯒ 900ꯒꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕు ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ OnePlus Nord 2 CE ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ Snapdragon 8 Generation 1 ꯍꯥꯏꯔꯤba processor asi Snapdragon 888 Plus na chingbagi mathang tarakpa successor gi aduba processor ni makoy na maming asi hongdokpani haina thamjage aduga 888 ka 900 kasi kanan hena fage haibasi 888 amasung 900 haibasi Mediatek Dimensity 900 haigidaba mali hairiba processor ani asi compare to matamda Snapdragon 888 na soidana ki hena fagani haina adong yuhangsing asi pangpong bijani Masining asigi mayam na hangbirakpa wangsing goiba amadi comment sing goiba video asibu mayang tabiri basing na video asibu like tawsin biramu channel asibu subscribe tawdri basing na su channel asibu subscribe tawsin biramu tungda su asigum laba nungai raba video kaya yengbina bagidamagta channel asibu subscribe tawsin biba amadi notification bell na biba kaubigano loina na adom na channel asida bibining ba suggestion amadi mobile phone sigi matangda technology ga mari leinaba wahang kaya laibiba taraga su ngasigi video gi comment section da sung soy soy dana ibiramu mayam na ibirakpa comment amadi hangbirakpa wahang sing loina na bibirakpa suggestion ga loina na
ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ